Tonu lewa mai au na tauto pa ia o le fiafi wa whapena o na whetalai ai le whonga o le tātou tau samanga le ni fiafi. Ma o se manatu fwoi na o pa ia whaalupe o Samoa o tauto. Ia ele to yo o fwoi ai se leo o ia lava ia mai le vavau e o lava le whavavau. Ala sui ala sunga le taitai o le sauninga Reverend Eric Multalo. Nga whiwhio Afioga I mean star o le kāpeneta. Nga whiwhio le Afioga I le taitai whono ma le komiti whaatonu o le Sāmoa Airways. Susu whaunulunga o pisnisi tuto tasi, matanga luenga mwhala tonga tumoti o le malo, ala tai le paia ma le mamalu wa fia I le so. O le so o tātou poto whātasi. E moli mo wina le toe taunu mai ma le saonga le mū o se tasi o Faleolo le tātou company Faleolo o le Samoa Airways. Nā wina atu I ka nata mo le toe whaleleia ma le whawhawina o lona tino atoa ma ona tō tonga uba. O se whailonga lea o le naunau tainga o le company Ina ia mauti noa le FAW pea o le lelei ma le saonga le mū o whemalanga inga I lunga le ea ma whaale leia atili le tūlanga o whisota inga ma isi atunuu ma le vai whafo. I le masina o Uni o le tausanga na tuanai na ngāru lue whatasiai le Samoa Airways ma le Unity Aviation Canada o Kanata mo le whaatinoina o le nei ngā luenga tele. O le uruai fuanga sa iai e fitu masina e whaatinoai le ngā luenga e se tau e fitu miliona tālā. Ai peione iai I so se fuanga tele ma whainga tā e le tutusa le fuanga ma le whaataununga na o iai. O le taimi atoa sa whaatino ai ngā luenga e iwa masina I le tau e se 10 miliona tālā Samoa. O se titanga lea e whaatusa le 2.8% mai le taimi na urua I fuafuaina ai e whaatino ai ma le 5.3% o le tupe na urua I fuafuaina e whaatupe ai. E lua mafuanga au tū wa ese ai le uruai fuafuanga sa iai ma le taunu unga na taunu iai. Ina ua taunu le waa I ka nata na whai loa le uruai suenga I le tūlanga sa iai le tino ma tō tonga o le waa o lea na mawai e tele nisi tō tonga fau e manau mia ma tele fo isi taibi whao popo e manau mia. E ui lava I le taimi ma le tau whapopo na I loa o le ao iai ai na talia lava o no le whaboe moe ia whawhauina ma whareleia atoa le au au nanga o le waa I tūlanga lei e te tau o na o iai. O te whiawhia tele e whailo atu o le whatupeina o le nei ngā luenga tele na whaatino lava I tupe maua ale company e au noa ma se ai tālafu. E tele ni whamonianga mo le tātou atunu o le amo mai le nei ngā ruenga tele. E le ngata o le a whanleia atili ai le langolango I pisinisi turisi pe whātaua inga ma le whaawhainga luenga ina o puna oa ai o le a whapea foi o na swani I le whanleia atili o le saonga le mū I whemalanga inga I le ea. O se fuawaa I le lei o na whaafoe ma pulea, o le si tia ai o lona tūlanga tau le leia, ma o le a whapea o na si tia I foi, ma le whaatupula ia o pisidisi turisi, ma whewhatawa inga mai maketi whafo. Ai le ngata I lea, o le neinga ruenga
o le a whaalau I tele ina ai le to mai ma le poto masani I ngā luenga tau whaalele savili. Ma whaabara si ai o tātou tangata e si tia lo la tau tautua whātustusa ma tūlanga o ausia I le whaavā malo I whafo. Mo le angai atu I le lumanai o le a whaale leia ma whafo wina e le Sāmoa Airways disi ana whaalele lua I le tūlanga na whaalele ai le whaalele lea o lo tātou boli mawina I le so. E tasi I le whaiunga o le nei tausanga, ma o le lona tolu I le tausanga fou. E vea ia umasui o le tātou malo, e mumboli atuai le nganga whaftai tele le Sāmoa Airways. I lau Afioga le taitai fono, ai meise foi o le pulenga. Le li pule, ia meise foi le Afioga le min star. O le nganga whanau nau o le whare leia ma le whafouina o tātou wālele mo le saonga le mū ma le puipuia o whebalanga inga I le ea. Mo le atfoi le nganga whaftai I le Unity Aviation Canada mo le lātou tomai whapitoa e whāti noa inga luenga manao mia e pei o na fuafuaina. O nei ngā luenga e whamauti noa ai le whaawaupea o le tūlanga le lei o whesota inga I le vāo Samoa ma le lolangi atoa I le lumanai. O lo watoto foi fuafuanga le tātou malo, e langolango pēr le tātou company vālele. Inisio ana fuafuanga le lumanai mo le manuia lau tele o tangata Samoa. I whamanuia mai le tua I lo tau whamoe moe, ai meise Samoa ma sona manuia. Soifua Maia Manuia. Reverend Eric Monitalo, Congregational Christian Church from Fastotai. Honourable members of Cabinet, Chairman and Board of the Samoa Airways Limited, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today we gather to celebrate a milestone that signifies more than just the return of an aircraft. The FAW Aircraft is back in the skies with Samoa Airways after undergoing an extensive overhaul in Canada, representing our unwavering commitment to maintaining a strong, reliable national airline and enhancing Samoa's global connectivity. Last year, Samoa Airways joined forces with Unity Aviation Canada for this crucial overhaul. Originally, the project was planned for a 7-month duration with an estimated cost of 7 million tala. However, as is often the case with complex undertakings, the final outcome saw adjustments in both time and budget. The overhaul extended to 9 months, with the total cost rising to 10 million tala. A 28% increase in time and a 43% increase in costs. Two main factors contributed to these revisions. Upon the aircraft's arrival in Canada, a thorough inspection uncovered the need for additional parts and more extensive work than initially expected. These adjustments were essential to ensure the aircraft met the highest safety and performance standards. While these changes led to increased cost and time, they were imperative in restoring the aircraft for optimal condition, ensuring its ongoing safety and reliability for all passengers. I am pleased to note that the funding for this significant project was entirely provided through the company's own revenue. The return of the FAW brings tremendous benefits to our nation. It enhances Samoa Airways' capacity to support tourism, trade and investment, while also ensuring safer, more reliable air travel. A fully operational and well-maintained fleet elevates our airline's global reputation, further contributing to the growth of Samoa's tourism sector and expanding export markets.
Moreover, the project has helped foster the growth of skills and knowledge within our local aviation industry, empowering our teams and aligning them with international aviation standards. Looking ahead, Sāmoa Airways is committed to renewing its remaining 2 aircrafts in the same manner, with one scheduled for later this year and a third in the following year. On behalf of the Government of Samoa, I extend my heartfelt whawhitaitele to Sāmoa Airways for its unwavering dedication to renewing the fleet, and to Unity Aviation Canada for their exceptional work in carrying out this project. Their efforts ensure that our national airline is positioned for continued success, connecting Samoa with the world in the years to come. The government will continue to support the airline's future expansion projects towards the region for the benefit of our people and our country. Whawhitai soifua ma ia manuia.